Menta perlok ini pai kendiat Shipangkari Bangladesh. Kai kata ka kota sistem bat balai ki kena school jongkari Bangladesh ki yele persya ya ganeka kota sistem. Di menta perlok ini sengap ka kota sistem kadai kata ka polisi tungkam tungjam ka polisi aikam aijam ke jongki. Ha usnem arjar katpra ka sorkar jongkari Bangladesh latmu ban pen imbiang ya ka kuota sistem karukom bha tungkam tungjam jongki. Hadin kato kat nesnem kila pensange bat kila sengap jarno nakatau bagi kena school jongkari Bangladesh ki penlong ke jinyeki namar kam sengau yahap. Bat ha usnem arjar arpusau ka sorkar jongkari Bangladesh kala pen imbiang ya kane ka kuota sistem. Kari Bangladesh kala yo laga jongkari bat kala yo ya kejin lai luj hau arp riu terik jong umat cijar kendai sepak nyepue. Ka kata ka kuota sistem bat balai ki kena school jongkari Bangladesh ki yele persya ika. Lai 4% kila bu na menta kita kiriu kraw kinong yale ki bapan yo ya kejin lai luj. Bat 4% na kabanta ki kentai 4% na kabanta ke jila kota backward district but 1% na kabanta ka ethnic minorities but 6% na kabanta ki tu ki briu ki badon ke jinduna hakit khotmet jongki. Dei namar kane ka daw ba ki kena school jongkari Bangladesh ki penlong ya kejin yakhi namar ba kim sengau yahap ya kata ka rukom tungkam tungjam rukom aikam aijam ya ka baka sorkar kalabu kumba arspa tam ai ki briu ha Bangladesh kilayap tang haki kendiat sengi hadin ka kelas hapdeng ki polis bat ki kena school bat mentaga sengi kumba khandai phuai ngut kentup kharsau ngut ki polis kilayap bat dagi spa ngut kila mensau hagane ka kelas hapdeng ki kena school ki bele persya bat dawa ya ka prime minister ka Sheikh Hasina ban resign na ka kam prime minister bat ya ki ruling party ki supporter ki badon hagi banta ba pher jongkari Bangladesh ki polis kila panon kam da kitiar da kitar ban yele persya ya ki kena school kila panon kam da ki fire tear gas bat ki stone granite ban panon kam hakatai ki chinyaki. Home Ministry jongkari Bangladesh ulapan bena ba penlong ya ka curfew habaro kari Bangladesh. Kublai